Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphuzile lezi ndaba ongawenza-ke njengamanje uthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulesi lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezivela zithi-ke bayabalisa-ke abantu-ke laphana-ke baxoshe-ke uPresident u-MK laphana-ke ubaba Jacob Zuma-ke laphana baxoshe-ke lapha-ke ePhalamende-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami kuphela-ke mintwana nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke laphana-ke ngisicela phansi masizile-ke le video le ungene ema-comment section ufushe umbono wakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engisazolokhu ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphuthi izindaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hey, isiZulu sithi ohlabe yakhe akalelwa. Ohlabe eyakhe akalelwa ngoba phela usuke ihlabe yakhe. Naloku-ke sikubona kwenzeka kwi-MK ayikho into esingayisho. Ohlabe yakhe akalelwa. Ayikodwa bandla kubuhlungu. 18 members of legislature representing i-MK have been recalled. It's not just a deployment kuba imember yeParliament. Kuhamba ne-package eshintsha impilo yakho. Makuthi namhlanje kuzovela kuthiwe nje awuseyona imember yeParliament. Awusifake lezo icathulo. Ubusene ubudgetile for 5 years ukuthi kuzoba kanje impilo yakho. Usubukile ukuthi naloko ungaka-afford okunye usuze wakuqala wakudeposit sekuthiwa hayi ehla. Hey bafowethu, niyokhuluma nje phela ngane yakuthanda ukukhuluma nisho nithi hayi deployment lena akuyona employment. Awufake ecathulweni zakhe. Awufake ecathulweni zomunye walaba. Ungitshela ukuthi ubungakuthatha nokuthi hayi no, it's just a deployment. It's painful. It's painful. Uma ungathi nje kukhona omaziyo thina bakhona-ke sibaziyo because amanye ama-cadres sisebenzile nawo, amanye sesiwabongela. Hey, congrats. Namhlanje it's a history.